ya wira kalanganan coach ikamele me sang chepin lesson kan bak chep lew pena ko to ikamele me bil kakar me penam katete me kom kak pen katete me kauna coach wi yalan amumo achairola orala pe me watong chai su kapun ran watch ekosia te pachowan Duwen Koasoanehdi Kadehde Duwen Koasoanehdi Kadehde Ari kak sidu me men sayar ni su kapun ran watch ti men sawasakan kamu te sawasakan kecai korusia ni su kapun ran watch er kayun ka sansal tana momoy o ay wiya kan woni wiyala sewulam mewewe ka momona ay memor nintuwa na saik mo ten kraisay mo kayo Kariyaw tana makit kan makare yung ay wakila o momon ay aleta kauno. Kariyaw ye makit kan makare yung ay wakila te ay kakan yata ay Pilipil po yan mo itang kraisay mo. Kasilu tana waktaklakan mawiyawiyar murin ay lukayang Christ Jesus na nay chungal mo. Ari ikak siluwas mi men watong kchay. Ari Tana Duwen Koasoanehdi Kadehde mewewek ma acak katete tama kuat kuya na tama kuat kuya yang aca meur te aca testimoni kaidakan patake ima sansal yang caitana kaidakan patake aca testimoni apa wiya me ko cimak cang katete tama kekilang te tama cakken tama cakkilang o tama cakken na aca meur te tama wiya wira na aca meur Nintuan pilpala saja mo kasi metana tipsung kalau ke testimoni mewewe keme apa kung wiya aca men sewaser ya aca meche kan tama kauna coach wiya na aca mo har bakcangkap peralanan kayun taka magcapan tulang lale mewewe kita mepacowan momoy o e wiya kan won is wiya la seulam hari poyen kakan tulay pan tatong kiye imor poyen kakan Weki emor mi weki mon ay say kaleta Christ. Rime kak se wese kichan su kapun rang weste tatong wen kakan uya men karasaras o komu tekchay korusian su chikin ranuch. Ari mon ay say kaleta Christ. Mata-mata wew mestietan puligitan na mata-mata unian sewo. Weki tuwa na chikitanan panina yew I kakirta o iklik langer teta ime ikaken na ikaken o iklik lang nintuan tami iklik lang. Hari nintuan ay kakirta songo mesetang puligitan na mata-mataw makosiya me utan secangay me wach na ay panini so chu yakin jam me wech tamara pan men ren intanyan wiya imara pan tayo ye songo me utan kilala na so me metawa kita me utan secangay me wach na ay panini niyan si misek may tang kraisay mo Tami kailangan sa mga ikilang ikin kakana na isa makare nga ikakosya sa amin kasi tuwa chemech ni so chicken ranwat waya ki nanay sa ichikijik te isisari ari waya kame sisari kan kraken perangki yang istosa kraken perangki kola kolonia ari isang wach may kaitala may ikakosya ang chen so chicken ranwat kayo waya kan intuwa na sa ay panay kin makiting kolonia rabanale pickup perantaka pickup waya malaw Rai pon bang kola kolonya ngai kelep dua cuan mo kan mimi bawa ki ban mimi bang kala sangkor isime banana wiya witai banan chiang ya ta mo cuan mo rai bang purut bawa ki banana kola kamu ngapuit bang kala masih cemo banan chiang ya ta mo nga area milan nai mata-mata we ki uja ka kirta uja ka kait lale setan ki yang yer nai mata-mata mo we kam dan wutan su cek ko me ko chanam panini restu yak nuk me ko restu kan na yu restu ka sampal kinu Rime kam kamele mo na isa kaleta Christ. Kayo match. Setan ki yang yame tana secangay me wach ay banani su yakin yame wach restu ka sampal kinu. Nintuan ay kakirta. Karyaw iwiyala ramas men maklabalap. Tama karata intami yala ramas men maklabalap weki. Aklabalap o isape momoy su chame ko tana sangkoriskin mama. Weki ikamelele me kichay ka pasya me pek maramas ilaki yuk akcaban tula wiya. Tama kareta ikakosyame isape ko yaklabalap nanay su tuwa chemo bukan weki. Ay baba pantanya taipan wiya utan panan chinga chika paya taicha pung kisa pungi banana wiya weki taka makamre ni baba. Ari
bak choji kan wuya sang kan ma kan kabuko kan yang wuya selar sa sana na imong yung o ikailong klar puya ki ay masakalar itakun kamakam re hari ikota ilal sempar isa kriya wa papa musel sang kich bombe sila ko to sang bombe asa me sila ka utan le na imong yung ay chongalan peren law may grana chuan mo yo me wuya sa misang kya ray lalde apwe utan la balan peren law taw tela na imong yung ay suwo puya ki tami klala kayo utan pitsang kamaka api se tama kara tara maskin kamakam puya ki kachiwo sechemen wuya tamar mau kian wuya utan imin dati isape iyak labala puya ikalap kamakam na naisu tuwa chemo kam puya ki kara pe sape o kachiwo rasa me chunga ay papa masel sangich pompe utan ay utan kasi mele chungalan keparan puya ki ikayo me klala kilang naisu ipit sang kamakam iko siyatin na naipenini yan so sang ran wach kola iselar pangkayan kamakam puya ki setan ut pichiyer na naisu ko puya ki nan tami ka kirtalala puya ki anata walar mas chama me ko tama kareta iko siya akla balap puya ki uyati ay ko santiyo na naisu tuwa chamo bukan no utani pang laut la o utani pang kwati sana na ipenini ansemi pang ken mi pang kakapali penay mo utan pang sa ko isa na ipenini po yan pingkat katok yan mo po yan kakan peni sana mo puya ki mata we me setan puli kitna na mata wan se wo me utan rasichu yakin jeme ko raschu ka sembal kini utan ko sana pi bang pati sang rai me chepta ka toki elen moni kan me ka kuya an se wo rech at wasan ko usano elen moni riya makayo mga yang kich kayo kon sistema kon ban pacho wan ta ko kon apa wi elen moni yo on kich at wasan ko usano makayo mga kayo kon o karyaw sa ko elen moni riya wat mi ka toki na nai se wa isek mo ten krai sai mo puya ki ikata po yan ka kan move sang na nei penene o yan ka pinapapali mo Erne kata ki sang ria bukat. Ele langsung yo me klandar no utan ta okay an so watch. Ibana nanu wiyata eu ka chi wala uten poren ka kan isis wat la pai poen ka miele na potie. Poe ki klandar ma tren nei sakau. Imen na ke moni dola ipen. Mai men na ke moni ka ker yata ne moni. An so yo me men na ke moni. Erna na so me ile na sang ni rair pugo. Mo utan kasanet yer mi bang kan isis wat la ra penene poe. Utan kasanet ma e kasante pang puita mi pang utan potie sana na penene. Puya ki karpe kan mi kilang mesetan pichikin ye mere setan songa autte klare mata autte klare bo pichikin ye puya ki yen ka kan uyata eu sangan ka choro po yen ter ka puya ta kupuran ko amen are niya se me iklelar okay utan penge ko siayer me trinei sa ka puya ki ronga sangera rama sare ko siayer kep ngakin je wan trinei sa ka mi ka ta kitar na isu wo ikin ka kerpe mai men kermoni ka kerpe nyata nei moni Ari lena na isu me aramas chepta ka ngakin ya puya ki intar me utan yang iwiayer me aramas me coachman puya ki yang rang sangan yang nang train sakau ari keu cha ke la kala mata mi ka kerpe sana na penene ibang boti cheban mela amina na isu ko mi chepta kilang mana kapakan tepe na kapakan aray kin kolong ala at wasaw kin kalok Bible study erga kin kilan lang rai sango makauna coach pil ser kay mo na isu ko niya se me kilang rai me ikak yang wiyas tamara wiya ko ikak yang seulang la pilipil mi mere I know no kin chepta saman intay ko syukala ya schoolen puk saraw angay me ko kasaneti inta ikak seulang la maka mau ki pansulang kak seulang putan is chipang kola yang schoolen puk saraw wasa bantang me kak seulang puya ki aklap mesetan ki yang yaw mimi chere ikara pene yaw sang ko arinan kak silu pukat magutan ker talale magutan itatang kana nay memo may kilang kayo utan mina na penene utan kekanin magutan so chetulun ngay megot rasyo kung yakin jam megot ois rasyo chetulun lakis kanay rasyo kachapan kini i magim na nay mata na nay so karyaw utan wiyala ramas tapik men sambar rakintan yente uya samkat puya ki itelenan kapan tuwa jerenta kete pala pampa pranas puya ki kocho angay pa yaw yesemel lapake upun sama la pampa Kola pampa po nak okay puk na beka pia mesika pues sola wicha acha ora teste me pampa soche me kochka ikaga kila ibang burto murun tami uya sangkoros ngai kamakam po kawala pasan
Hari ikak sidu bukas mau hutan kele na nai memau me setan sangan hutan yang ia poyen kakan uya kita au sangan al au sangan belebel choro bekenan sam sidu bukas che au tela ai mau per kaira kala pak te min mai chan sapala min del silu te sebele silu hutan ni planeta ibang kamela pe nai mau bang kamela pe ngai poya ki sangan ni rair kan mi knalar hutan kamela ler me mai bilpan mela si cipang ya tamya ko chnai tani poya ki nan sangan mi kakir tala le mai kliklang ni kake na nai kake utan kamera le yang jame sechengai me ko ois choka recho kacaman kani are isang kak sidu pukas mo nei sek muiten krai sai mo I moment ei kaken mo nei sek aleta krais utan meta meta won me sechengai me ko seceta urun ngai me ko chnai panene sechengai kasam bal kani okay cepat tulan nangga keriau abang macam-macam sin macam-macam cai kas kulit di sau chicken run match Chantulan ang kakaryaw na makit kan makare yung ay wakila o man ay aleta kaon. Okay. Kayon makit na iklang. Kuya kutan ichikita ikin Sanji school ikagirta asimisala Sanji school ikinanchen pala sa rawran karusien. Kuya ki ngay pros. Ay baba wambaron. Riyan ay baba makayulaw di may senior pastor. Ara utara kin kaon makin kit sa rawran karus. Papa mo ya kamao. Kaya ganito tama sa cheme ko ichibang kawirin. Up, utara bil yang ngong ki yang sarau yang kakan wewe tame masalan coach mamasan. Up, utani sarau Sanji school kota sarau utani secemui teng krai sai mo. Apole lang sumenta ichepta kilang mana kapokan pena kapokan arai koto kalok, koto Bible study, ngai chepta ngai kilang. Ikilang rai utani ikapengakin rai boyaki ikayang rai ichejak resceyang katirapis sangan kali chopkan te meka salil kan sang ngai kenyang punpunot ki boyaki ngai aseme yale meka salil aseme sochekre meka salil iban tatok utani luwa choy po ikamele ma komu yemen me yang jale men kali chop ong nan sang irair ong nan tayo tatok ape kompanyang kamele boyaki nanai subu ko ma iban sochekane iska aseme iban kolan tatok apa hutan pang luas cebang gaya lain tatok. Pergi mencici berpecikan ya dia. Abu yale mengasalir san ya sembar isak. Yale sembar isak foto icipta kami mengasalir. Ernia se mencipta kelang mana kapukan pen wana suyu. Ikan kelang ranga ikan kap pengarai mo. Apalel wana suyu. Elel nan cila isak su riak te isakeu. Emen mana kapap sang wasan ka school te sang efriom ikola yu ya ka school ya bukamele ma kom yang chapya ta lesen bukat kompanyang mangi te pachuan lesen iban posiya me mana kapot teach ni yang kelang na isu me ye pona pon silu wo ni asa mana kapot kita lesen no weki se sketch youth se kopene awani asa wo yu ya president in youth nanai ko santina na isu wo weki ya president in youth to ikna jale men kalichop ipasa ka umpiyon nak ay panglalan ni vice president no nan kecak kababo kila chala ri seksana ng youth ni Raimonian pwede met mangay me president o ime vice o kich maka kaon mo ni korupsi an night sung kan kito ye ri sarape men laut tami erkap nga coach pwede na nai supa kaon coach tatang ri sarape no seche mo ite yen sa kaw pila nin youth ni Raimon pwede kamele mayaleta na nai suwa panewa kawelay no Ernia se icharcha ya president din youth na naisip ko. Niya se mana ka po kasi kartawa teach lesson ng tani to. Imiminan rocho po yaki president din youth apo patila mi midikyo po yaki ichemen kay to tama abang ka school tiyo po yaki. Ikapung ipanga amor kapung kiyamo apo ichemen pa siya nga ka school. Ase me chep ko siya pono kayong ponopon. Wala karya, wala kasilu. Ikasi kartar panak proma yang arkilang. Niya se me kos ya leseno nak ilit ka pakap na leta Kristo sangga Rusien utani wakane isin men kali job kana na epokit ngaya keitlar kelen sieto ngay kasi chepta kasi tisa na epokito mo na ipang kalang kana kala ka school asa me kasi sa sangga Rusien ngay protor wasa mana ka bukas ka school yo ngay utan santi po utan asa wo utani nangin men rom pite miss me asa me kos ya na ki intame ma kagakil kelang dato ko kelang ang pono pon sidu tanan memor sidu ya wasa amor mimi ko chana ni tayo ya wasa makamimi
Kamu ya wasa kami bianan pungan mau sidu wach. Waktu na kayu saya kaleta Christ kayu mo itang Christ amu o kasidu aramasmen mo itang Christ amu rapo yaksa. Iklandala icha isinta mana ka pumutan jet wasa ni. Asementan na ibandit kapakap. Ilit kapakap na leta Christ ni pongo icha mana kaila o ime kasija. Julai isa kasu riak te isa kayo. Mana ka po lit kapakap ni pongo o Iran yata ibilibil. Asmi yata ibilibil nak are nakat yuto inta okay weki monash man uya atpan uya ka skulo wat kise uya ach kapakonari nanay grupo ngeme president tap suchen Pilipilis me pampatak suchen me pampatak sa nanay group nanay team nanay pungan ni youth kor utan ngeme pa tanang ngeme pa lampata ari ISM emana yang ko kun kaskuli kinje mo mone pan ko sinan pakon kinita ye me banana na train I know kinintanya pue kian pang uya tatakan kau no kana kai sisol gisang kono men kasal jel kan inta sochi ata me ko mabil men kasal ni po me ban pata ko ipan kangalayo pus mo kala pas kami ko la pata arecho sabu ika pueda tami ko sanetio ikola pata kang punak smok skanak ngi sama la pata ikola lelwa sam pata ko ngi sikarta ialuye isa nampungan ne youth kau utani seselar taipan ko siya Akuran pugo mi simi patang kini pongo yeson si luis sa kono pweki iran buk me mamarais lana na isu. Iran buk mo utani isangan ko tiran buko ni pongo sesela ka pungala. Tami ko siya kiran buko inta. Po yewan ko tiya ka chinlalala samba. Makat kita sa pon mayeros. Po memen na posyon lai enter salongala pues so payangan ke morso. Ikap kapurayang ngimpak silu. Nemen mo posyon lai enter salong ala posyon bayangan ke morso. Pakonok peren. Rakourur kenyata. Angay inamenakta. Wagi tiarata me suchay kak nan tatawakan coach. Yan na mo ite manamanan coach. Ang siwisek mo iteng Christ ay mo. Kato ko lang. Niyan sume mo iteng Christ ay mo nan July isak surya kete isakayo. Ay chepta kilang tame pam. I chepta kilang manamanan coach na naay mo. Okay, kasi nung kako tanong, wakilakan me uyar murun lukayang Christ na namo. Ta wakilakan me uyar murun na lukayang Christ na namo. Arit murun mabukas kola ichaptar kilang ichapta niya sa me muitang Christ ay mo. Iya si miche itiarata me utang setan pichiyeti me socha ngay me ko na ipanene. Kayo me chepen tiarata. Me setan pichikin jam ay panene kailong kanya ay panene sa chuya kanya me ko. Abniya si may itang Christ ay mo, ikayo may purang kalalang iklamay uyak sang ko na naisup ko, lapalan ka no, train yan na naisup ko, o nan i-rare to watch. Ikamelam, ikarap na ikit na sa mga process to, ay memor ng run watch, the ay memor niya tuwa na pangwitang Christ ay mo, yan kakan, esita may panuya, the yan kakan, kailan ng sang kami pipanguya. Hari asal bisa kita Christ ay mo, pangkasi just scripture kay may plata ang subkok. Asal bisa kita Christ ay mo, irong ran pukyo na nasa mamana ka po melang kaskulo, inan ipro isa krisa kono lel risak su. Pangwata kayong chay. Tanda po mak chay pan instant kicha uyo uyatip, mura na chay maray kilar patak melel kan, selar may rangayo me pan kak kamakalisang chay nanti. Icek cailan kas-kasik ni masak katiko o angin kisinye me pan kamamala iraikan makin palian tak puran po. Niya subkoy met me yasierta japatak melel kampo igi nanay mata-mata na nanay subkoy igi Sanchez school igi sarawuran korus. Dari met puya ki may pan tutula chi wuya song kan me peni sene. Autan selar mi rango pangkakamakalisaya nanti. Ichi panawiyawi katiko ta angin kisinye me pan kamamala iraikan ten kamu muyela puya ki yai secek mempe kiang coach. Niya sabi mo itang Christ ay mo. Iran bu kriya mo tani pelata po yan kakan yan po wait ko ko tanay mo. Kayo so na isak payo isak limaw. Tana may pakong kauno ko sa makchay pakong kauno ko sa chadan fake yan sa pon mo question na takan. Ta chadan kakan fake yan sa pon mas. Na isak limaw isak kuno tana puya ka itang kichay pelata ko sa ime pil kichay ta. Nintuan ay mo itang Christ ay mo. Ngayon memor ko to ana son limawi sa kriyaw may iut pelata po yan kakan David pelata po yan kakan pacheng iran pungkan pengay pa sa nektar pinanay memor po yan kakan wiya kapora-por ko tananay wiya baba ka na coach
Nana isa kriya wo ko siya tana nemen bakinan ki supplement coach yeros epilan ki mor suci nintuan ay muitang Christ ay mor le terran wat iso cha kalu kila pilipilyo me wiya taran kaun coach iso cha kalu kila ap kap kapung ki pueki ikam kamele le terran wat na mor suci jay ay pueki pilipil me wiya ta na wo me pilipil me ka wiya ta pil jayam ona naisu korus mina nai sisilok nan silokan mor wat iran puga me bil pilatan na nai memo na nai sisilok na silokan mor wat sa me len nan kapan ichokan manogala kan makauna kos bil kan matanga caka caman kan jena naksetos isak payo tenanan maun nana maun utan kauna kos pan maun gnu ai iche makchanan ite iche mi pan wiya yan kin nen la ko yan kakan gelang ta makauna kos pan wiya yan kakan gelang mana manan kos na nai kapan hari iran pupuas me plata puan kakak yang belum pasan penai memau nanai plata yang ditawan Christ Jesus kote le terran wat iso chakalukila o iso cemen pangakita aputan kap ki perperan ki sang rami plata Christ yang memoriang Christ le terran wat iso chakalukila pergi ken wan maun coach mena chongai no nintuan ai purala ikan purala nai penene ikan kilang wan wak sang nai semisek mo itang Christ ai nur Rabang wiara ito top, ika kuya mimiyo kuala, rasa ito wala, kuya krawya uyan kuala kuya yan kak kusiya, tami pan kusiya, tami pan Koasoanehdi, ngay kapakap niya iso watch. Wana waksang nintuan na sek mo itang Christ ay mo. Asa may sek mo itang Christ ay mo, roseta sa mga kota pichiya po yan kakan kawala, ay mo niya iso watch, po yan ter kapo yatak puran watch ran watch. Apnya sa may mo itang Christ ay mo, ran watch itiya, ay mo itang Christ ay mo, ngay memor kokot itirata wan coach mena che mawong yo ay penene ara ipakong ora pil mawong ye remen trainee ya chen ya sumisek mo itang Christ ay mo ro ay mo ren matanga che bil koyak tuwan ay pan mo yang coach ay makitin ni palwa en kakampin sa wase ay memor kokot ari me ko siya nin chapyo me achay ka school soch kin ran watch ko yaki kaita kin pata ke testimony achay ka school ni soch kin ran watch mi ko siya mapan mocho ar i testimony moch may kauna pata po yan kakan tay memor ko te lale le rawat mi kakan ta Kadehde yang komuni suci kan ranwat Kadehde yang chain suci kan ranwat po yan kakan uya men ka school merel belong komun tong chay korupsian suci kan ranwat ar kalanganan coach o kalanganan kubur korupsian o iban kaprayan jaki chay bigak lobo ang kauno Wegini ay ban look back te kelang la muri. Kau no chama uya te dog sang ne trap tau. Igo se yayer me sotra kit mondio planeta. Tu echa pegoro pop tocha nan mongyong trap. Arian sa megchel trap. Kau no waik panaramas. Kau no waiko do tipso. Song chorus. Imi ka melelegi magbrang coach ta megchel. Kachin wiwia. Waramas toto miayer supplemental testimony. Kapropor me one sampo mekchel by Bible study sana ni April ko to nan September 6 month now. Alapin par. Okay, alapin par. So che uran again miss. Ran koros. Ime chay bang we dogan kauno wuksan dogan aramas. And so mekchel free mon coronavirus. Chay kuya pa nga pang sili sa kauti. Ansa ma coronavirus wiyaw yaramas masapuya karamas lockdown kisang freedom up kauno to the opposite. Tuwa kamaupan meswet me nansamba udiala kauno kito kamaupa niya kupurgig chailen kingdom minded focus chailen iroirwang murin mela. Chailen kairoirwang murin mela karadama kom ye yang Bible study o lalo clock word udang komo yongoy konang momod pon testimony. Okay, so ime kaskula pit pompong word testimony yamuman ay more mona yaleta Christ. Pagik chay wigir me aleta Christ morin saulang kay de kola chay sarawyo. Ap kaprayang kauna chay more. So yamuman ngoy ibanasa yamuman ngoy maso
o ya momon ngoy and so met and so me ya leta Christ mogit kan me le long me ala ta ya leta Christ so manaka po ko saya atungal testimony ya momoni mo o mogit kan me le long so ja mi jana na ko ti wo amoro tu duetra akin sarawi e mang a ko ti wo tu duetra a kapalakan tu duetra a perong masanen court okay karena ika sampalan challenge kapul masan ng court pagkauno kan tatong masan kan makapulupul when and sairki mong yung rela kan me katina career so ira kasidu nan testimony waglakan makamuyong ay bang Kadehde so lang man memia sabol ma testimony isa lang o makauno pan tatongi ansawat nan diwet okay kaitek religion kaitek momotso Pagkat turon sarawi, absojay testimony. Isojale ta Christ, isosaya tu wakla, isosada ko ngayon sarawi. Okay? So lang man, memia sabol ma testimony. So jale bilbil menya mo motso meyang. Apwege lipon Christ na naur, abang kelail, abang Kadehde, o paliapan poson pan lautla, Satan antichrist chay koros saulan chay lasa mia kokopen Satan abang kaunta samba murin met okay so saulang man me pan so jayang bebuktala and so ma Christ pangkot to aban morla and so tribulation and so makapalo pan toralak kauno pan muidong Satan pang kakaun parisu pang koloke an koloke aramas so nang koloko aramas pan choror pasang okay pan udan pilata merapan mekila rail kauno okay so kakela kay child chay pan men melani ni duwang ko perang kauno a child sapek chamak chay pan udang kolat tolul ba okay po ang sama tribulation ang song kapala pan torasang met kauno pan wasang iralakan me awi okay iralakan me pan so wasiksang raban maurla apraban mekila kolokolok okay so malakan makatine wongkit clockwood masai kita kaporoporan more so to kremoi tebil so ta sabul mo testimony kamanana Christ okay kamanana Christ kamanana count Jesus makauno coach katarota pun sampawat puen pola puen kak kiyang kamu more cup mona chale nalang chapana soyer magchapanyang lel moteso Abang pantalak chan lel mokchap tiarata. Pun sampawa jiwasan buyata Pilipin on kauno. Armay ban pilata kauno kasamolong na naimor, uyay kauno ay sangkamor, waglakan mana kosokosaya, iban yang mia penay Kadehde. Armapan mia pen sapul mo Kadehde, kamban maor. Pwede kam soja paro anaman Kadehde, kam soja usa anaman testimony, kauno maor remi. Okay? So chay kapakap. Iban sa waso chay relakan mesek mo itong Christ. Pakeo na narail more. Chay kapakap. Main count Jesus. Ipartisang kamoy. Ipungkiyang kamoy. Ngoy ramas tepa naman. Yananay kamoy. Kamutin kiniya. Intramoy. Tuan masa no amasa ni. Kampola puyen kak maur. Ipakiyang kami. Kami yang kacen makong ya. Kami kacen katlong lalay. Kami kacen kauniyata. Sang metkola. Amen. O mang siwa coach kan labalap kalanganin kami. Kabingki yang kami sapul mamamasa ng kit pompongwat. Mang pereno bebol audewe mong yung nirailakan melukuryang kami for the first time. Irailakan mebil sausawe weta yay kabakap. Ibalian we wudangan trebel mesotrampong. Kung kasamineta kalomati mong yung koras manana kauno. Marapan rapak ipukam katino inogidiyar. Masaban rapagi saban tiar, saban lejelet aban rejeta, saban poki saban ale. O mang siwa kot ngen sarau kom gatin sair. Ol mano te lima no te mana kap mano pena kap mano.
Misagitaw yata Pilipilin, kaprayang kamuyam naor, the repent, kalula o waliakap, ita ansa womet, nan lang apampan, murin mela apampan, ikapagap kiyang kamuyo Lord, kamuyang katin sair, kamuyang katin rokoto, katkiwe sang masapuyak tepar, telikaman ngayon sa otakan magambiji Israel, kam katin rokoto, rapan menrapaku kamo, rapan lukwarikit, oh Lord, say available sa men kasaleyang rail, tama po saraw masani. Ikapagap ki Lord nganeneo pananan momotsokan korusya, momotson wen ponpe, nganeneo panan miya, nganenananay kamuyan miya, kay puyawe nan moren ki charamaspon, tentupangki, o men mongoki, sapon momomasan, teosay kamila, kalangan kiyang kamu sapon momolimba, Pabolang kaunang katentri o kapayata kit korusya ni maram kalangan kaun Jesus mawiyat kaunat sangkamor. Amen.